ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯍꯣꯁꯠ ꯄꯤꯡꯀꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯖ ꯏꯠ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯇꯨ ꯋꯥꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯕꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLA ꯃꯉꯥꯃꯛ ꯍꯥꯎꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯋꯥꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯎꯅꯅꯕ ꯑꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯦ ꯋꯥꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯋꯥꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯥꯏꯁ ꯚꯔꯁꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯒꯦꯁꯠ MPCCꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯖꯥ KH ꯗꯦꯕꯕ꯭ꯔꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯖꯥ N ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯆꯧꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯆꯧꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ खनबगी लोइबसु नाइद्रे लानसु लोइबा नाइदे अदुगी असेंबली मिफमसे फम्मीबसे मियामगिदमक्तदि मियामगी ओइबा वारे मियामगिदमक्त ओइबा थौरांग कया अमा पाइखटपिरकनी हाइबगिदमक्तबो अखोइने असेंबली मिफमसे हौजि हौजि ममांग येंगनरंबदुगा हंतक हौजि येंगिबसिगा मियामने असेंबली मिफमसे याम थवाइ यावना येंगे हाइबा तारे बट सिदसु अमुक ओपोजिशन पार्टी सिंगना ओपोजिशन की मेंबर सिंगसिना पीबा सजेशन से हाउस ना ताबीदा तारगदी अखोइगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोकपिखिबा ngarangsu फोंदोकपिखिबा ओपोजिशन पार्टी ना सजेशन पीबदा ताबीद्रबनिना मखा ताना असेंबली सेशन से चथबगी मथौ ताद्रे मखा ताबा सिटिंग सु बॉयकॉट तौरनी हाइरगा ngarang से लाउथोगा वॉकआउट तौरेबा मसिगी खोंथांग से ओजाना करी हाइबिनी मणिपुर की कांग्रेस पार्टी हुजिक मंगा खक नत्रगा याम यामदबा लेबसे इवन मणिपुर की असेंबली दा इवन इफ देयर इज वन MLA opposition the MLA amal so he represents the people of the state ko Manipur ki people see opposition da mi amal so one opposition ori bani matamma BJP ki lok sabha da they were only two but they represented the entire people of the country as an opposition Manipur ki ngarang congress na workout tabusi I already editorial comment hana pizagre ngarang isi tabat na sum laksalakpa dam de singyam chapalapaduni manipur da leiriba iran asi manipur ki leiriba government si BJP ni center da parliament BJP ni BJP ku home minister oiba amana iran hek thorakpada May ki tarik 3 dagi matungda amuk khara matam khaga leiraga lapaka ekhoi thawai hakchang yauna manipur ki problem is solve tawni na haram and he made it public very clearly that I'll be back after 15 days mitra mani le lakni haram mani madugi matungda handaki MP ki election ki mamangda dosu mi katang war kanda lakmi that shows the seriousness of the government both in Manipur which is the same party and also in Delhi nahan ekhoi ki lok sabha da yam launa gre there are housing prime minister ki man ki baat se episode yamamani so far prime minister ki speech da ngasi bawa matu baat ka Manipur yaudi hai sida even handaki lok sabha da budget ka Manipur hai basi wa mo palat ka ma leiri ba isini south ma lam le ta basi makoi ni political party sigi lack of commitment natraga makoi se aina han muksu haider budune India ki program ma pam sida Iran ko matam da keep 24 hours aduga minute ni manu the problem solve kawe hainari bani we are so well equipped literally home minister gi in Iran ko pada manu the problem se 48 hours manu the problem to solve the with it no there is life and property for bangam the man lam da dugi capacity lai ha bidune CIPS officer yam sidi ko hai if any problem continues more than 2 days the government is a part of that crisis element highly other target the people give doubt is the government coming back to the point ni putta opposition na aikoi punna tatlaga deputy prime minister na home minister na have say I some kan badali hoji parliament manipur bc yam harawum thoi rather than rejecting their request moina buklaiba du kathat ba yam harawum because much much na ulage ngamdra da koi mating pang hai bani bo
when at list of BJP MLAs newspaper the uriba mayam si tramari wagera tramma wagera prime minister unagi hadira from salaga home minister no ka hay dumba ko ado ana zum kan bada hujik manipur da leriba iran natraga manipur ko ibuchi da manipur gi dai paiba na including the speaker he does not belong to any political party now because he represents the people of the state Manipur ki people, Manipur ki wariba mayam ase party ahum bari going to aga. He is the custodian of the house. He is the father figure of the house. He is the mother figure of the house. Guardian ne haindi adu taragadi mayam na haindi be very happy that Congress came forward for the happiness habito. Adagi pinki ai example basam te bisage. Pai ko indibet yari to happy ko. Aduga room number hayo. India ki never tangga apa over the BJP na hanjan na India ki democracy yang jawab mahai pali trak kadering hangtan khusau na bagi apa floor degi walkout tawi hai sima lak loi adum awa mani adubu Indira Gandhi na prime minister wai ngai da chi na tangga amada till today India ki historical event aduna India prime minister na taldu ba pai the kauraga ba spike can you spare some time na haibu kari binu haraga mani mga khatam garga di lengbiro ko na hara kanda mazis ko ko na hara you India ki representation mana to bi wala though they belong to a different political party this is the charm of a democratic institution that political party have to respect so patimasi bhabuda party me am hari bune democracy ki khadi khada bhai Indira Gandhi haiba matam to da the honorable leader Atal Bihari Vajpayee you were the one who have Pakistan ngari hai mochu man da kachu khana bana Atal Bihari Vajpayee you were the man who man kambala ino hai na aina hajabali we are same people from the same school Congress ki mari manga bhamgera ani bhamgera party tuman lamma chani naka iram se parliament national meeting bambiu assembly na resolution bambiu we go as a team rather than being happy I think it is a slap on the face of the people of this very state I think when you present voter mayam whole wakando that akoi ina haibina hana prime minister lakte home minister lakte haibida and han same na hayu dinu hojik ti mui lakino na haire karana even when do lakino no hana lakta hojik no now even if the prime minister comes to Manipur, this will have a very, very little value because they have never come to Manipur when they were in this crisis. They cried for them. Manipur problems they never came. It is going to almost 1.5 years. People may have not welcome to because at this very crucial juncture when Congress is proposing that let us work together, they should be very happy. They should come with an open arm because they cannot do it, even they belong to the same political party. I might know the market and they walk out is a symbol of power, which is an essence of democracy. I put high projector I quit Penman house right voice that is something that we understand as emotion of our elected people, which continues throughout the world in a democratic process. Among Latani, August Kishu, Raga, Tumamba, promote they cannot work out for the rest of their life. Because they represent the people of this very state of ours. My opinion is walking out is a kind of a revolt, a kind of a resentment that the assembly has not accepted their simple plea that they want to go along with the ruling party and request the prime minister to show power into, which means they don't want to solve this problem. I have an indication of a positive the minister they don't want to end this problem. Is that the message that the government is giving? This was my electoral comment. Opposition handaki assembly session se sida jathaba matamda khoigi opposition da lebi ba singsina pukhalapa point singse miyang gi thamoina already feel tawraga lebi singse mayam puthoe ba handakti
mayam already akhoi hojik se lan marak ta su lei banina lagi akhoi relief camp ta lei riba ichli now se bida mak su makoi ki voice oiraga ngang ba se masida mayam na yam pelaga video se clipping macha macha se ki matik circulate ta oiba unlike before haiba tari ko aduna miyam ki voice oirak ba se opposition da lei raga miyam ki voice oirak ba se da mayam na apel ba musum su phau ba su ya oiba adu Ozana su adagi ngarangi akoina pau gi phamjari ba clipping me am sida su phongdo ki bida opposition na piba suggestion da lobi ta taragadi phambagi kari kana bano any situation da ai oiro mi oiro ai na lai bas ai value le jagadi ai yawbagi darkar ta de ai yawbagi mathau ta de habsum lakpa ta bane ba masida walkout torba matung da su pulap pullaga lana se loisan si hai bane masida bukta amuk Tauminarasi loisan minarasi haiba wahi se makoi dagi hairakta taragadi ruling party dagi hairakta taraba natre speaker dagi wahi ma tholaktraba concern maru oiba mayam sina punsilaga si ima tausi haide taragadi kari oirakpa yai kari mathang karamba step ta lakpa yai akoi di hena wari bisi dagi hena wabagi phibam su lakpa yari am su wari koza kari haibini si democratically kari lege constitution amasung akoi ge rules of conduct and the kind of rules of procedure and the conduct of business akoi house ki aita assembly ki lai ribudu da kari hai no natraga bharat ki oni engda rules of conduct and the parliamentary etiquette ta kari hai ri ka du dai kitang thamning bai dai koi manipur da dum hainu ba yawe mamang da sudum walkout to ba yawe opposition oina congress party na handaki tam si oina ado yeng ba kan da yeng ba da di miyam na de hekta house manung da ngangna raga loishan ba pamba matam su dum yawgi da banate da hadak ki se maro ina budget ki oina to ba adaga khal su sang na matam bibani na ahob da kano the chief hanagi chief minister CLP leader na koi nume humni da budget to di loishal se go objection da to roi sarkar na pirak pa budget mayam do koi dum as it is dum yage to bu to lemho riba nume tarani muk to bu da bisida lemho riba matam se Numitari Nipani Sidi, Lebaki Luba, Manipur history da post independence, Swano Luba, people must say, Amutang Kanaraga thread barely, Aduga media da, Natraga Prazada, Tandana, privacy that Tausezo, Article Mogi, rule number 361, permit away, Mado, can you say, exposure yaudana confidentially, can Manunda, Assembly Manunda, Akupa, hiding the Valley, Sakana, Mado Kupna Kanasi, and Hypes Higram level. Second point, Dina Langina. Walkout to say, Masi constitutionally Yabra, Yadabra, parliamentary behavior, Musum etiquette, Kamaila, Haidu neighbor. A opposition or particularly opposition or now, Masing Yamdava. The opposition now, sensible Oba, Levaki, Muru Wasi, Kanasi in Haibaganda, ruling na Madu Yadabataragadi, opposition in Mokuta Labase, Prazada Kangan Move, Mototai. A coin of Prazagi, Huzi, Hakan, and Tangariba, Yam Luba. Maru in a quite a lubacy, Leba Magidi, identity see, Magic, continuation of the identity ID, Saktams, Leba Magi, Saktam see, the history that smite out the Nasi lady was Mina, Sum Salenge Harigadi, a quick territorial integrity, Aduga lady with demography, see, the balance of the diversity, among the lane of Honabasi, so a whole Leba Magi Habitat, minority Makalka, a whole of Hard among the minority. I don't know the quick state Gamununda, Makal Makam, minority, my Mamusu Labanina, quite 30 to 33, a race group, ma'am, Laminabina, which a diversity see compulsorily Laminagadami has a quick character with the neighbor. Singing Matans, the Kumna Kanaka Busi, Sarkar Sina, a prime minister Unaway after the Punas Mina Unarusi, a quite Yauda Su, Noizalo Unasi, a quite help of Gada. Opposition and the support of way of the logistics support the PK. Harika the Zoe Noicalo Norchuna, Kodum others we are a kind of honorable CM floor direct from Gigum Tova. I would proposed to Riba opposition proposed to Riba Tamiva Prastab, do Kanava Mota, Prang Kanto by Heptai. Adugi, Matanguda, Prang Kantora de Prazada, Kangan Muse, Kamaya get the Manunga Launa Ragasu, Prazana Mapanda di result Pang the Benina. Quite a job instrument, they protest. Quite a democracy da, quite a job was Sakti Liba, Magi, Prazagi, Musum Prazagi Mosil, elected members, Sakti, a protester was in him. Otherwise, well, the Sansalaga Parliamenta, Laubaganda, can you say, Levaki, Media, Punamana Sanjandana, the attention Piriba, Aduda, Sodan, Tongoy, well do, you are Mada opposition, the treasury benching, Anna Gadamima, Mas, Taki High Neva.
ado peacefully ngang na duda amana am regard leina tanara traga de kanu ji masana sauna ra buda amne sauna aga de koi well da dum attack dog da ne ba adu ne haina ri report se now manipur da di hojiki le di ba ngarang ge context ta sig mamang da su yeng ba kan da so workout tawra mapan da thora ga press ta ka media da hai ri se aikoina prastab tawri ba wasina wahai wafam jena sene makoina tada dana for last 6-7 days pala koi assembly chathab da ge tada dana avoid taw dana lakna khana ba ade parliamentarily phajana etiquette chumna opposition harib da leba ki interest harib nga dane ba lana gi dam ta harib su yaw de ba leba ki interest harib sing do apulba manipur ge harib sing do phajana tar ga logic khoi ge gyan ta na scientifically maside khana be ba wani na masidi संविधान की मनुंग दा मणिपुर के रूल्स ऑफ कंडक्ट कनो की बिजनेस की मतुंगे ना प्रोसीजर की मतुंगे ना या अब पोनी ना काइसे खन्ना दा पब्लिक इंटरेस्ट ता ए सिदि चुमिना ना सेंसिटिवली ज्ञान ता ना खन्ना बयार गदि खोइ के दो वर्कआउट तो दोइनो बिकॉज़ being a party in power for last 15 years sai tare nepal mamang da sang na par ge even say honorable cm samok so part of the system moy ne ba loi khangna ne ba adu ge resource mayam do sinaraga tana boy mohta frang frang kan ba khanghan ning da ba yam lei ba tong na ek to ba adu ga tana ning da ba manipur gi hoje lei ba kano se phibam se tangdu lei ta da ba phibam se khwai da lu ba tangtak se da khana ba ya da ba sarkar ma treasury ban sam leba tong to buse masi praja da khangan batar ga workout to ga thogla ga ai ji kano na yare ni constitutionally yare ni ko aduga manipur ge rules of procedures in the conduct of business house ki so yare bane adu mathak da parliament ki rules of conduct na parliamentary etiquette ba rule lama le ri du ge chapter 9 na so masi yare bane ba ai ni to godam hai ne ba you have to work out if there's no other means this is the most decent protest Parliament natraga assembly mun da law khong na khana na kano lei doi salu workout to je haina decent oi haina this is the more ko mature decent oi ba poni do thogla ga manung da ta huri se si oi na praja da tam ba je koi press conference to do praja de ne khoi ne address to se political parties na to se praja da khangal ne khoi na workout to se kari gino treasury bench da phammi ba sarkar pai bi sing na praja gi mohot silag ngang ba khoi gi voice se masi reasonable oi ba kwai gi matik chana khoina thammi ba view se praja sarkar paribs na thawai dre aduna khoi work out tor me rest of the session hai ne makhoi da wakal khanna ba introspection tawna ba ruling gi team da matam biri ne ba praja da su yo holi ne ba ai de moi na khoi gi system se democracy se ikai khum na dai hai ni aduga praja da amuk kari khale ga da khoi manung da le ri ba se leimin da moi ga ngang na da laung da na tawdoi sarupudi thogla ga praja da tambsina praja bu mamit mawai panghana ba leiriba sarkar asina manipur gi hujik leiriba phema se thausa de haibu ne ba do hoi deputy CLP leader aduga CLP leader hanage kano sing hoi ge speaker on ba se lokeshwar aduga hoi ge surja kumar anira karba hoi ge MLA haibitai aduga atai kano so hoi congress president mega chandran sudum haidu ne ba ma mangna hairib si kaino da praja da yauna bu ne ba do ne hoi point ti mande mona ta hoi ga moi ga kano manung da assembly manung da law na ngang na budagi di mapan thora ga praja da tamsin he na maru hoye ba adu ne work out to si it is a very decent protest samne ba protest ni da sarkar na budin introspection tawdana tawrade pai adu usi thawai da na hayang bande gi da karem kathai na da khal de soi tawlakani tawse sanu ka sukai de adu moi masam sa gi magun uche bane hai ba moi gi quality de moi na redefine tawjabo wa ne ba adu ne khoina parliamentary democracy da work out to se is a decent approach ni protest ni na mai nai thamje thank you oza mo so we no lak sige oza deva bartana sita hai bada pan bada yaubi ki ba khana ba yadra ba lenga na hai ba khana ba yad tar ga di imung amada su yeng asine wari ama tana ba matamda aphegi maru oiba decision ama lakpa matamda yum ki su khanai dana ko sumaina tausi hai ba khana ba sida khana ba yarakta bada ruling party ne aduga ahan ni haiduna ta da bagi ma ong ama se akhoi ji hujik se akhoi gi ruling party sida yam ui ba habidi wahang se hangba matamda khumak pada mayam na taning bado khumak tori for example son the opposition party gi miyoi amana member amana
hꯧzik village volunteer force lai sing se makhoi gi damakta kari tawbiri or any related adugo question hang puma tamda mayam na taning badu khumde ba akoina taningi ba pakhum je akoina taningi ba makhoi da su penja gada ba makhoi na wari ba mayam je makhoi gi pakhum amana pukning da pelan gada ba mayam do khumbi de ba na kadaure makhoi ju khoirang khoisang nei ba khoirang khoisang no gi mami se kai ta social media da thagala ka ne ba makhoi na wa ba je sa ba thakpa khangdana अखोगी लेबाक से ngakna ba hotnaraga अखोगी future से करिनो हाइस मोय मसाना मसादा क्वेश्चन तौजरिने बा मदुना मदुगुम्बा रिलेटेड ओइबा अखोगी मणिपुर जिगी इरमदम सिगी each one of us की पुनसीदा मरु ओइबा डिसीजन कया अमसे मखोइना सु लौबी दोइने बा मदुगु मतमदा तानाबा याद्रबा लेंगाक अम ओइरक तारगदी लानजु लोइसंदा अदि लैरिबा इशू मयाम सिसु अममम लोइसनब्रा सु लोइसनद्रा पाइल अप तौरगा लैरिबा मयाम से सुमाने सुम लैगी तारगदी ओजा खोइसे करी ओइरकने हाइनो ओजागी मोते लौबी बयाय करी थम्पिनिंगे इनकी स्टेट गवर्नमेंट नमना लंगा दे वेटना लाने ना खाय one of the biggest values of an administration of the government na उसके लिए वेटना लान हायराना कोई ने एडमिट तो है finally like they go to endorse the fundamental primary constitutional duty of the government to protect the life and properties of the common people. Mesti Manipur newspaper mengam, journalist mengam, mulai dari dulu pun di print sama mengam dulu. Ini kita betul print kita betul lah. Ini mengam itu dalam juga broad daylight tak mereka lupa. In the district called Kampupi highway area says that when the problem started, a highway was blown up. A particular highway was blown up, bridge was blown up on a highway. Lambi the lifeline of Manipur. Huziki, Dimapur, Kohima, Mao, Imphal had value. Chahi chani mamam degi lega Manipur ki lifeline. Ruma, chandi ba duka more Manipur ki lambi si. From the rest of the people life of the commodity level says that can you imagine being blown up? And we have not seen any action till today, either by the government, both in Manipur or in Delhi. Manipur the paramilitary forces may am say are they having a holiday in Manipur? In the broad daylight, a bridge was blown up. If happened in Gujarat, if this happened in Delhi, if this happened in Mumbai, central government is coming to the game. Looking at the mayam laiba, movement amu, ye mayam laiba see high resident there are under may adopt. What is the administration doing? Hubuk thon the Iran thon the Bible see administration achievement ni. Talk about the problem solved over Habadudi. The most useful administration. Thon the Habadu not from the Habadune. Not Shelly Habadu Kada Shelly Habaki example to see books you could fit the opposition the lady they have to represent the entire population of the state and of the country. Forget about Manipur. The opposition members in the House, in the Assembly, they represent not only the people of the state, but the entire country who is voicing at the anarchy that is prevailing in Manipur. Manipur, lower levels, present sitting in the set assembly, they represent not only the people of Manipur, they represent the people of the entire country. This is what the ruling government in Manipur should know. Luga, the opposition's proposal that let us make a delegation, combined delegation, full of Prime Minister, that we should be airing our feelings. I do. I know opening remark. They should be happy. Opposition very no
sina ko ko ke habada project manipur da pa de ba political party siga dalil lai ba political party siga makoi asi wakhan manate natraga dalil ka khuli ba se political party sina manipur na kari khali ba yuse peki what you have in your left hand ai dum khangi ba ne kari lege ha yuse khangre ha ga di samam nari sikana ai na kanda people sine usi kangau nari use that is the worry mayam hanya buduni yagi prime minister na niti ayog ki meeting fambal ora bakanda magi personal extra man social media da manipur gi natural atop lamgi unaba mayam do thagale manipur gi chief minister na manipur gi dari issue mayam se khara hair mani ka na haibado u gi da badu public na mai ke porfejer they belong to the same political party moi party to one bas nati moi tar bi kari no hai matamda akoina hojik prajana tamna tamam nari badi same political party kinna thungo ko se government will come and go government will come and go what is more important is the thought process of a political party ngasi government na hai si political party ni hen chawi magi wakhan magi manifesto magi wakhan lariba I want this to be implemented I want this to be initiated hai bu political party mayam gi wakhan gi thora ga government gi translate karo that means they have the same manifesto whether in Delhi or in Manipur this is a very serious issue that people are looking today adugi pender dune which is reflected by the opposition leader on the floor of the House of the Manipur Legislative Assembly. Or editorial comment is very simple. The opposition proposal and even walkout. She didn't put the process to might have a paper on the Pudun. At the same time, Manipur ki assembly ki there are many things going wrong in the social media. Tim mama speaker su yaw na ko the prime minister the home minister prime minister cuma mesti cuma dah mesti kan. Jadi media ki yang azaba mana Manipur speaker yaw na ini memang si prime minister running ahead. They have a lot of intelligence network. India ki intelligence network si yang jauh hai. I am not talking of the रो वगैरह आईबी वगैरह एसआरबी वगैरह अभी भी सीआईडी वगैरह अभी बना थी इंटेलिजेंस नेटवर्क है बदी फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना इंडिया की इंटेलिजेंस नेटवर्क में आप देखिए उनका इम्पोर्ट पाउडुगा मागी ऑन पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर में आप देखिए ग्रासरूट लेवल राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक टू स्टेट तक ये मोगी थी मंडल कवनी अदु कवनी ब्लॉक तक ये डिस्ट्रिक्ट तक ये ब्लॉक मागी PCC dagi na trato congress ki haraga mogi ki laiba state ki laiba information mogi secretary mayam dagi to the secretary of the same political party which goes on the table of the president of the political party of BJP ko hujik BJP ki amne matlab there are 4 cabinet ministers who were residents of their respective political party Rajnath mogi olam me akano tu hoye hujik ko form ori basini Yagi length and breadth ki mood khamba political party mogi same political party dagi makpi mari makki mit Manipur ki issue se understand tarukta bhai se economic bhai se adu they are bothered you don't know what is happening in Manipur everything mukhina so now Bangladesh Iran ko na India na interview to ngarang ta debate tamnari I was also a part of it anandam a very renowned scholar from Assam Manipur di program apa bauba so to kumam da India na Bangladesh Iran ko interview to hanya ini kari ginawan first so what is happening in Manipur for more than 1.5 years almost more than half almost every member ba mamakai sudila si hana problem solve to why are you worried about what is happening in Bangladesh wo bahana rabni ko India di I think jab amna Turkey da earthquake to matam despite being a Muslim country Islam India was accolade from the global population India yahan anna Turkey की earthquake तो होता disaster management में flight में doctor ना central country फिर होता India की खाली तो तमाम फंड होगा into the crop that is something that we want that government to take
and perform what is happening in Manipur. It's about assembly being congressional out over the party in the comment pinky because it is like a motive of the entire establishment. We want to restoration and a distance of rule of law. What is that Assam Rifles CO doing? What is that paramilitary forces doing? Are they sitting? What is the paramilitary forces there? That is the question. Adunika Pina Mayamatam Hangibase. I did now, even if you do not exert forces of the people that have because abnormal situations that the Iran can have to at least control of being a responsible government. Maduki resentment that Europe Mayamda, but I know I I would like to take to you, and my final remark that would be when you put a little bit Iran, it is the sole responsibility of the government of India, the government of all the home ministers are responsible to restore peace and protect the life and property of common people. Common people of the Mikri Maki. Common people ki life and the property from different areas, threat, intimidation, this is the primary fundamental constitutional duty of the government to protect the life of common people and their property. The government this is something that the opposition party in assembly they are trying to reflect, at least by a walkout. How to we have been assembly full of another microphone. I think we don't want this kind of thing to be happening in the assembly because we will be sending a wrong message to the younger generation of the police state. We don't want violence in the assembly because that will give a very wrong message. We have been working on microphones with voting papers. Of course, this is also an emotional expression on the floor of the House. However, we have to recognize a very fact that the people are angry. People are not only annoyed, but they are very angry. They are very, very upset. And the cut is very deep, the wound is very deep. So it will take time to heal. There is something called a responsibility of the government, and the opposition is simply reflecting or demanding their responsibility to perform. And one of them is reaching out to the head of this country. That is the constitutional head, the head of the cabinet, in the Prime Minister. And if the BJP government in Manipur do not like to endorse, it is necessary to meet the Prime Minister. The people are confused. I am also confused, and we are confused. But I personally conclude that BJP in Manipur should be very happy that the opposition would like to endorse and would like to make a team and make the Prime Minister. And there is nothing wrong about it. Thank you so much, sir. Thank you. Oza ibungo chobina thabak pai hairabina oza ga dum ngasigi discussion se continue tawjage ado oza ibungo chobina su yam hairame hojik ta su una tawhanba thinggadaba poto thingdaba soire haiba potse khangkhangna sum chathanba adu oiba taragadi karigi damakta no ngak senaba leiriba mayam se haiba sigi question jineba masigi question je asauba amaga loina ne bawse hangise kari tawrige ma makhoi ne leirido kari no
हाइबस सुगुम्बा असाउबा मयाम लेरिङै मरक्सिदा ngarang numidang se amo khoina che ma uba phangye ja sigi che sida khoi minister se let paw hawkib ne hojik sidom ohelaga thami but mayam nadi high record tong antong ba tribes in mana pai ba portfolio do thabak to pangthok trabani na kana ba mayam phangdre sintok pi gera khot kera tawbi ha ma da hoju puchu tawdri assembly mi pham ju yawde aduga separate administration taliba mioi amabu any committee ama sema matamda masagi consent yawdana committee jida mahak se yausale adoma yawde ma masa khangde nong che jeng thadora ineba siri asauba hana leiri bedugi mathakta asauba ama sung pireba and sugumba mayam se kayam akoina si sengtorak pai khangineba sengtoram dre khallaseba si che se tholam dreba akoi khangaroiba kananda khangaroiba sugumba kaya se kayam kuina no tawgiduise miyam da kayam kuina no utchairaga leiduise akoi bu kayam kuina no wahan duise haibasi neba lambi se chumna chatraba male habdi lambi se chumna chatre haibase phonga abaniba masigi matang do ja kai habini kano pinki masi loi puthoga haibadi akoi ngarang da su kano da MLA sina haibadi loi yawre party na toina lai na vibe tai government amana haibase soi phadrabni kari hai the king does no wrong thona aran ba tawya dawni na aran ba ma su taw taw de hai ma hek taw rodi prajana thau du da thaja da ba rule du da thaja da ba authority du da thaja da ba hek la kharga de kari tawi hai ka da anda bangladesh du ul isine hoi da di praja gi voice sin namdhar ga tham garni na praja langba maru ni youth sing si de ko gi haunted hai tai koi kotan ta nabi ba youth ta marana ma ta sire ga kotan ta na ra ga di phara su phura su hala su adum pakpa hai tai ne adar youth sing si da freedom ama pi da ba regard to da ba akhoi gi tungi generation ni makhoi na akhoi gi civilization si puhodui ni kai na khanda ba lebak yeng na ba dong no youth sing ge ubi ba hai tai adudi ngahanga ki sarkar pai ba gi sarkar pai ra ga sakti pai ra ga mukning ba mukthek ning ba namthaning ba leibagi natro hojikal ba lisa chaja chibo any reason sigal ba sarkar sin tara sarkar sing da praja olak pa ga de praja gi interest ta akhoi tungi leibak se gi wakhal khalga taw do gi mami da ta doi ne ba sri le pa hok ki thoi bu ngat tra ba MLA tarana manipuri thokar ga aijol da me ge train thoi da 2023 ge separate administration ma tale je khang le ne adu gi du hoi MLA de lok thok pu du nungai tra ga so moina pai ba ministerial post de lok thok pham thoi na sarkar amagi mayok ta lep khar ga da sarkar gi authority gi magi privilege ma am da ma ko de moina pi ri ba kari gi no that is the issue there is a big issue in the assembly opposition ngang bi tabi ra badi makhoi na hana MLA ta oina oibadu lok thok pa nungai tra ga su sensitive boy har ga su post di lok thok kadam ne ba position ma moina pai bi lok thok kadam ne ba adu notice tha kadam ne ba maram di leba kai da na ba khone ba je sarkar gi mathau wa ba leba kai na bala aga di leba ki mayok de leba bising do matik chana namdha ba je leba ko gi mathau ne ba adu tawdraga ma gi sarkar du pai de ba political party du gi position sem da na praja amasung itihas punamak thugai ru ka da bu yeng le ga di adu de roman gi story da khoi gi rom na cha ka da niro ni sei sa le du ni ma gi apa ma du tang taw le ba haibani haibadi aduna sarkar sta bu pai draga kano kai draga di khoi atai di mang rasanu haibagi wakhal leirabra hina ngar deputy si khoi gi self leader Sri Ranjit na mapan da dogla ga hairi du ne ba exactly dumaina congress party na hawrak badagi village volunteer se makhoi da law gi protection ma pi draga di makhoi na khulai paidana are ba khulai paidana kun ngagle ibising se sarkar na ngak pangam dadagi bharat sarkar masung manipur sarkar na संविधान पीरिबा भारत सरकार हाइबसिना मी मागी पुंसी अमसु मागी प्रॉपर्टी ngakani हाइबसिंग दो ngamaktabdagi प्रजाना मसा मसागे दायित्वनि खलगा मागी खुनसिंग बारी संबंध मरु मपान लेkai ngai बनेबा yam sahuba sacrifice in one way at the total khoge collapse of the constitution in the supreme court mo haire duni high court haire duni ba ada masida ikai ba adagi thabak tobon thokba mathau do tobong amdraga nungnang ba adaga kanu se awa ba phongdok pa haita ba kanu se government oinu uhon bisu jam lale khoina haigi matam da village volunteer sing si machi chenga kama piraga
कनो से लॉ की प्रोटेक्शन अमा पिहौददि हयेंग मोइसे नोंमा रेगुलराइज तारकपा इरांग से लोइसलकपा कांददि प्रजाना खुलाई पाइरगा कनो से लॉ की मुहुत सिनबसे मसाना लॉ से मखुतना पाइसलगा थबक तवेना मरान पिसंदना लोइ दशा ताप तारेना ममांगे सेशन अमनि दे अखोइने कन्न हौदोकनेबा कांग्रेस पार्टी ना श्री मतंदो अखोइगे एमएलए लोकेशन सु कन्न हौदोकने तादे केमता तादे ngarang mathang nahan habitai nahan ge session da su kainona akhoi congress president na moirang da tarik kuncha ge numita july ge kuncha da akhoi ge internally displaced tawna le ba akhoi ge manipur manung ge praja sing na to pa more dagi churachandpur dagi adagi imphal dagi su churachandpur da chatki ba natraga to pa khun dagi kangpu gi rom sakri ba magi lan thum property mayam kai gi battu gi ba mayam do adu ngak na ba हाइदि मागे प्रॉपर्टी दु ngak khotba mangi ba mayam do ngakpi gani hairagadi mi su khara phadai na puning do haibidi compensate tawni sarkar na compensation amusung leidi ba mage property mayam hundo ma sakhiba mayam do yengjan bi na ba adugumba ek ama semaga authority ma semse haibni authority do na hujik dc ne yengi dc di mage regular mathok dugi mathak ta si mu hapchale ba mla na magi gatna thokphom gi area da refugee camp hangba relief camp hangba ge ge jurisdiction le mla na yeng buding ha ki stop gap ne ba ado hujik the permanent feature we la ba almost 14 months sujala na 16 months sujala adana chahi ma makhai gi me lotion bani kai ne masi loi settle tawda koi chahi taruk tare changak busu ya ba aduga kanor so cm so honorable cm so house da 11000 houses mai sa khare just 20 lakhs ke to Canada yum of the compensation piba tab da ngasi gi value sida around 2000 crore gi mela hai masi ekoi gi budget state ke budget nadar center ne pick relief ki component sing da giding rehabilitation to bong mo is a huge project masi government sigi soi bi da gi ne center musung state na adana 2000 crore se kai de lo ni heri ek amana phajana kai phan lobom de kari de center de gi kadai phabu lorok pa ya gani kai na singba government of india ge akhoi parliament ke level the same godar ek se adubu assembly da khana bana siga matik chana ba administration ma leibi anaba only for the internally displaced person singi aidi manipur gi manung da magi khunda leibam da leiya da na top de chat khaba mayam gi property singi asi administration tawnaba mapung phaba dai ta leiba officer sing phajana hapaga department moina til akhoi to the last kano se akhoi idp sing se settle tawdri phawda mogi property sing mang riba mayam gi compensation phajana people loidri phawda mathau tawgada authority ma adu heb loibaga matanda laughs to baina loi higado adu ma ek ama semaga masi ngak sensi haibadu su kano da treasury banks na reluctant waiba haibse adu natragadi authority se leiroidaba hojik si IDP da lairiba relief camp da lairiba singna makhau pong aikoi IDP gi I card si da laire ai gi phangdum to pudo piu haiba gi hak adu pisi haibani ba kani gi pidoino moina wari bse mokhoi khana saina ba ani sigi furup ani gi natraga nongoi pai da chaliba mayam sigi marak ta yaw mi am ta nate ba moi mayum da leijaba khunda leijaba nga ta ne ba adu group kharana magi political position do ton launa bhona bada hawrak padagi amaga khana bada dasata mi nga tane bangasi 99.9% hai bada ado makhoi mayam je state nga te karana nga kodoino state na kari nga kodoino samvidhan da yauri do de samvidhan da yauri do pangdok se hai bane ba ado ek se yaw gadi dc natra mla da haija le de mi gi ijat man loi mangi da thor yan si jale isine imung phajana lepham chadana pc hai si sumdagi sarkar gi leidiba phandagi khola tawla yadi yaro akhoi gi budget ta yawda ne badu masi gi daita punamakti bharat ke संविधान da masi ga central government gi oibani na ek to akhoi ne semaga chalai matung da cause and effect mayam je si leire akhoi masi pbu hairagadi moi pm thoina parliament has to pass the law parliament adu pesa pihon thoeba adu gi procedure leitabdagi ne ba akhoi ne ngasi idp mayam gi awana mayam si yengsamna ngamdri ja aduna ne state ki budget pesa pina akhoi revenue su pesa bi adu proportionally central budget la ine haire ba ko consolidated fund of india de mula ini state amuk changa ga dmai ni thoin jin taw reina the plan yam saw re si section si ek yaw dragadi hujik village volunteer sing su nga pum moi hayeng khulai pairu bugi da makta khulai la u bugi da makta natraga maham rang khang da khulai na
मीगी कनोदा अतोपसिंग द कापी का हाइबा मैम तरो फागलक तनो जि खरजु फाबा हौनरे हाइदुनेबा हुजि तंग नेमदबा मालेबा अदो लेबाक से अमदा येंग सेबा अखोय लेबाक से ngak pasi state na kamai ngak tu na ai na ngak tu ne ai ni yaw to gadi lebak te kamai ngak tu de aning bana dia di honorable cm o gera governor o gera minister o gera ma gi aning bana chana ya pon tio huji aning bana chak to holle ba praja da ngang na bhai adre ba duna ne walk out to hi se aduna mla manga khadale opposition kai to ya ge hai bada adu gi demonstration do to de khoi ya te du pai de leite ba because khoi na any yana da ba podama ko wakhalama idea ma इंजन बंगमद्रबा प्रजा के दमकता अखोने पांगथोक पंगमद्रदि कनो से ट्रेजरी बेंच गवर्नमेंट पाइब से कन्विंस तौंगमद्रदि अखोने प्रजा दम हल्ल चकदमने ए अखोई सिफाउदि खल्लगा चंगबनि आइन के मतुंगिना डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की मतुंगिना सी तौबम थोकपनि सरकार से ताद्रे जे प्रजा दा हाइहो जे अखोई थौनेबा अदुमने वर्कआउट तौबा हाइसे अदो मसी आई हाना जो ngसाइ जो हाइजग्रे आइन याबा क्वादि डिसेंट ओइबा अदुमबा खुदम अमनि मदु खोंचत खोंथांग अमनि हाइना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दा हाउस लांगन बबुदी वर्कआउट तो ने न फजै हाइनेबा करिगी हदकी मतंग सिदा तौरिनो हारिगदी बजेट के एरिया दुदी कांग्रेस पार्टी ने अमदा येलरो ने फ्री द तौरो हाइरन ओनली लेहोरी बनमिन मंगा तरुनी से स्टेट के हुजिके ले से थ्रेड बेयरली हम त खनरगा पुन्नम त होना से अदुगा रिजोल्यूशन में लौरगा अदुगी मतुंगिना खनरिबदी मतुंगिना सी तौसी हाइबा में लेकनरगा कोई प्राइम मिनिस्टर उनरुजी हाइबने अदुदा यादे हाइरगदी करिनो तो गदबसे अदुना सीदी हुजिके प्रजा के प्लेटफॉर्म दा कोई पीरे शक्ति यदि प्रजाना पीब शक्ति दो कोई प्रजा दा हाइरे सी लेरे हाइबदी पखा ताबदी इतिहास ने हाइबदाइ को अदुमाइना थमगे पिंकी अदुगा अतोपा मना अखोगे हाना हुजिक प्रजा से करी तौनो कनादे करी हाइगदोनो हाइजे थाइना ngasiदगी चही कुन हाइताइ मणिपुर से चांगना थोप कांदा नुपाम श्री नुपाम चागे मतंदा डॉक्टर एल चंद्रमणि ना मासे डिप्यूटी सीएम ला कनो मोइबने चप चप दे कागरे एमएससीपी मतंदा अदा डॉक्टर एल चंद्रमणि की मागी कमेन अमा मतंदुगी खबर कागज के आदा कनो चले हाइतारे वायरल चले हाइ बताइ करे हाइगदा मतंदुदा नुपाम चाइ मतंदे एनडीए गवर्नमेंट लेबरा कनम तौने माने बासपाई गवर्नमेंट लेबा एनडीए गवर्नमेंट पैसा बिरक्तब हाइते तोलोब सी पीनो पैसा लेरक्तब अद सोंद एक्सटोर्शन के करी मतंदो लांगबा हाप मी कनो से अखोई इरांग मयाम सु थोकपनिना मसी कमाइ तो फगदगे ना डॉक्टर एल चंद्रमनिदा हंगबने बदमाना श्री कृष्णना सरगदे कुंभर अबौद मणिपुर के कनो से लोइसन बंगमोय आइन हाइरिबने अद मसीदि सही कुन मरी मंगा हौगरे हौबसी हुजि फावबा अखोइसे अमुक अदुगी फियमदा हंजलकपा हाइबताइ इकाई निगाई ने ह्यूमैनिटीज दी प्रोग्रेसिव होगदम ने खोइ ngasi सेले चारिबो वाखल टेक्नोलॉजी में आंगी मरकता लेदि मंगांगने पुनमक से प्रोग्रेस ने बा प्रोग्रेस मतुंग इना कोई सक्सु वाखल लोइ होंगी ने बा अदो होंग जे कोइ होंग मंगम द बतंग तो बाय ताइ अनि इकाई निगाई खोइ न सुम खंजबदा या 22 to 23 years party politics द लेरपदा हौजि फाउदा मतम दुदा इना आइजु बोलेपा मे 2002 दा अदा इना खल्लेबा सिगी हबी जाबी करप्शन की करीगी ओइदम मयाम से तौबसिदी मसिदी फगदम मानदे मसे एगा चानादम मानदे का हाइन मतम दुदा इना खल्ले आइन बोज लेप 2006 ता तो अगेन हाइन आइगे तिनबा जबा बोट होनमिनबा मयाम दुगा हाइन बकांदा आई मतम खर तो अगे मसे लेबा फदम मानदे समाइना अखोइ मयाम चंगसलगा लोइ मांगन दुइ सरुपदी नाकनम द लेइबम फै आई पार्टी पॉलिटिक्स ओइन तौगेना तौबदुदा ngasi chai kunithoi kungi matung me haip tai approximately hojiki haige banu mite ngasi bau chai kun farga dosida aho muju usalakta bai som kai tharak bai tai facilities paisa gi quantum budget ki kari gi liberality punamak ti afabadi mam lere bharat ki ne punamak phara state gi oina de mapung bana phaglak uda base ada ai episode ani khata haige hojiki hairiba law sem se haibusu yadre adu manungda पिकी कोई तुम लोग निंजंग भी रखो कोई से आर्टिकल 1 कैन से 355 से लेबरा लेतबरा हाइबन सिंह बाइबदी से मिनिस्टर की होम की पावर से लोग तो यूनिफाइड कमांड से अतोप मपान के ऑफिसर मना पिसलक पुलिस ऑफिसर में पिसन मन सिंह बा मैम से लोइन खंगना दे अदो मसी 355 से लेते से दुम हाई अदुगा
ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯦꯁ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯌꯣꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯤꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯨꯅꯦꯕ ꯗ ꯍꯣꯜ ꯀꯤ ꯏꯁ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯨ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯦꯌꯔ ꯏꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯈꯟꯈꯤꯕꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯥ ꯈꯣꯡ ꯊꯤꯟ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯍꯤ ꯔꯤꯃꯦꯟꯁ ꯑꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯔ ꯅꯣꯠ प्रजा मा करी लेगी हंगे प्रजा हंगीबने हूँ लोना जगह जगह हंगीबने सेकेंडली अनदर डिसेप्शन है मजे प्रजाद मिनम हाईगदरीरा कनाद मिनमने हाइदोइनो सू लेत्रे स्टेट याउद्रे है स्टेट सूद साइन तौद्रे सूदे लेत्रे फ्लोर हंगप कांददी सूसी इनफोर्स लेरे नाजम है सूसी लेबदगी सूद याउरमेबा यस मिस्टेक अमदि तौखरे समवेयर मिस्टेक अम तौखरे ब्लंडर अम तौखरे 2005 तगी 8 फाउबा टैक्सिट ओइबा हाइताइ मनुंगदा सेंट्रल कनोगी आर्मी गा कोकी लालोबु सिंगा अंडरस्टैंडिंग अम लेरे मतंदुदि दि नागागी लालोबगी कनोसी प्रेशर से याम कनबनिना मखोई सी पीसफुली थमना वनरगा 2008 ता ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट तौहलगा कैरी ऑन तौरे आइबदि म खुलाई थादोले डिजिग्नेटेड कैंप द थम्मे सो फार 2017 फाउदे याम लेते बट कोइना सेंट्रल गवर्नमेंट सु सोइबा मतमदु लेरमगनी 2008 तगी इन एग्रीमेंट थम्मेरगा 2017 कांग्रेस की गवर्नमेंट लेंगे मतम फाउददा अदुदा बीजेपी सु चाहिए उम हेंजले एनडीए की गवर्नमेंट सु 14 दा कारगा मरक्तुदा यामना सागम मतम को हेबिटेशन हेबिटाइ आसाम राइफल्स और आज कनुसी सू तौरिब ग्रुप सिंगसिबु ngak sengadaba security forces se Assam Rifles designate tawbunira kuina laiminabagi ko habitation am la re mogi relation ama human mi gi mioi bagi relation ama develop tawgre aduga amuk technically yangan da 2008 ta di total kuki isinau sing population se infiltration ju kaisu lon yaurga hana lem ji yaurga 4,27,000 something adai ne aduda already keno da khara UK left खरा organization Trampandi मोगी umbrella मनुंग दलेरे considering मी लाख मरी लिसिंग कुन मंगा नत्र कुन तरेट कुन लाख मरी मखाई बो हाइरसी अदुगा 19 और 20 हुजिक 25 26 सुगले खुलाई पाइबा militant organization मचा मचा मयाम अमा umbrella अनि दुगे मनुंग द थमगा सु तोरम बसे लाख मरी मखाई दो कुन न यंथोक पिरम दे मी लिसिंग कुन मंगा मुकी कुन मंगा खुदिंग अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लेनबा सिनबसे कमाई सिनबनो सी स्टेट नसु हाइगदबनेबा ए मसी सी स्वाइद सोइग्र माले मसी असुगामना लेरिस नगागी दी ओनली कनो खतनी अमा नि खक्की वानी सोंगी भेली गे लेरिस अहु मरी गी वातनेबा अदो सिदी भेली गे दी कनो दी याउदे अखोई सुगम करिम बामता लेतमनिना ओदो पिक्सल पुसु आई चौथोक पुसै चौथोक दी चौथोदे अहु मरी लेदन लोइरे हाइबा अदोगा हुजिक 25-26 organization सुरे अदुदी मशरूमिंग तौरनेबा काइंड 5,000-6,000 एवरी मिलिटेंट की सरेंडर तौर मिलिटेंट की अलाउंस पिखलबनिना अदुदी इट हैज बिकम सम काइंड ऑफ occupation mo oireba अदुदी मिलिटेंट organization दा यावरगा खुलाई हफे थांगलुरगा लिसिंग तरु फंगतारगा दी अदुदुम कंटिन्यू तौनिमजे मसाना ताबनेबा लोइसन बनाइद्रे हैबोना एटर्निटी दुम चथाग्रेबा अदुनेबा हुजिक क्राइसिस सम थेंगरिसे अदो द सरकार स्टेट सरकार ना सुदा कोई याउद्रे है चुमे बट देयर ओन गवर्नमेंट इज सेंटर एनफोर्स तौरे होजे स्टेट ना यादब दो स्टेट ना कोई याउरो है दो स्टेट याउद सु सेंटर का दुम कंटिन्यू तौरगा चथरी हायरमदिना
state na center ki mayok te leibungam de na nadra aduna ni state na yaw do duna ni magonda unified command ge power pi drip adun su maram amne adun su technically khoina khalla yang kan do sidi magonda ge unified command lo thoi se one number 2 condition ni amana conflicting party mage team group ani ge amada belong to ba chief minister oire aduna prejudice oini haina any chingna blame am chagani haina pidaba ama ani subdana state na su subscribe to drnina hain complication la kani haina adai dal pidaba oigane aduna ne bo je ke akoi ge security advisor na su dgp na su khud da dre auji di kam dawre akoi ge moirang dagi churachandpur yo lambi sida lalo bo thok dra su matam du mafam du level security force na kanani ge miam da changan dre the Bharat see unity and diversity higher ne federal structure ne diversity do maintain to ge har ge enforce to bose government of India ma thobo ne ba as well as state ki so ani sina khoi diversity mang ge dore mang ga di division ne se automatically dum la pugum to we population da di ado hojik ti center na wena de kaino se diversity se thugai re har ga mang ge block ta thamna hona ba dong no to we aduni kanona prajana lawje center na to godam ni lawje congress nu lawi prajana su lawi aduga state government adi phongna ekoi dagi power loi lokthokre haiba natara center da khaibam lam dabani na dum leibagi wa oina su tawe haiba then what happens authority is the amma khatane because state ki power and function da every state haiba idea of kingdom dagi state la pakan ola ibasida state के power से मचेट होने पान बसुया याद more also power है बिदि मागे power से exercise तो बुदा मी मना आइने याद अब थबक तो बुकान द state तो ना माँ बुन नमगा नमदा बंगम दरगदी power याव दरगदी power दे उसी की authority की मगुन के सुलाइते whether हंगे वाफम दे honorable CM अमसुंग मागे council of minister से मपुंग भाव प्रजा की शक्ति दो represent तो तबक तो रिबरा तो दरबार जो हंगाई वह है वाले था मधुगी वहांग दुमकनिबा मयामना नुमित खुदिंगी हंगीबसे नुमित खुदिंगी हंगीबसे अदुगा ख्वाइदगी कनाना इहानी इहेने हंगंगनी रिलीफ कैंप दे लेरिबा लांजे लेरिबा एक्जेक्टली अदुना एखोइना आईडीपी गी मसागी लाइव प्रॉपर्टीज कन्नबा हाइजरगा आइखोइ रैली चलगा नतबा मखोइ हक ओइना पीरबा स्टेट ना मोगी लाइव इन प्रॉपर्टी nga को मुदबदे मांग ता आबा मयाम सिगी एक्सेप्शनल हक अम पीरगा एखोइ हक टू पियोना Chief Minister Silazu Sinderzu Congress Party BJP Party so मागी शक्ति में हुजिक से मौबुदर कारो है अदुर तदी मिलिसिंग हम बुझे मसी सुमाइन हम थादो खरगदे सिना मणिपुर से पुंसी सुब शांति लेरो अदुने कोइना याम कन्न थमजरी बा सरकार द थमने बा नान केनो ना खोगे पार्टी प्रेसिडेंट ना ऑनरेबल एमएलए मेघचंद्र ना हाइब कांद चीफ मिनिस्टर ना हाय हाय सुमाइ दना हुजिकी ओइने दे डीसी ना तौर बिसदा खरा येंगे सेना This is power this state na delegate to bunina. Mago the exceptional power leite na legislative power so leite na. Ado mana tawgada badu da sakti hapka da lo du semji haib ne ba. Whether DCO bi natraga custodian general obi custodian general sigum ba kan sin ne ba. Aidi mapu yawdana leiraba property public property se masi mafam sana leiri bra ma ta ko thok tana ba ma gi sakti pi ba adu nupa adu custodian ko ba. अदुगा तो लोग मतुंग ने खेने पर्टिकुलरली इंडिया की हिस्ट्री दे कस्टडियन कवे अदुमा मयाम के प्रॉपर्टी से मांग तारो है खनब लेरगदी हुजि खतंग खुदोंग चादब लेसिसु खरा पुनिंग द लांगतक नबसे खरा फरकने बा अदुगा आइना पारी पुरी क्या दगे जनरेशन अहुम मरी की प्रॉपर्टीज आइगे लम पिसमे मथक आइना मुक तांजरगा साजबा लन धुम खरा आइगे हाइदे तुंगसलप खरा पुंना पुतो थोगा इदना मांग ता आबसे आइबु कन्ने है मीदुना यंगचंद्रगदि कनाना कंदुनु एक्जेक्टली हा अदुना आइना सुम खल्ले बा खोइना सुम फिलोसॉफिकल ओइ बाय ताइ लाइगे मीगा वांगांग नंदि सिन ओइ बिताइ ngangaru dei ne ba khoin hoje lai gi masak lobu dong na lori ba Sri Modi ma de lai na thadar puni hairim ne ba ado mayam chang na chekhalai se mana lai na thadar puni ma se lai na pirak semak pani mi ma se miyoi ba gi kare hai ta lai de ba family palaga polok ba mi du na te di sona thara puni hai lai gi macha ne hai ba jamara ne ba ada ne ba bharat ka pumba philosophy se de ling mani na kanu si Modi ge against the board pig ris maram de mal man like us man samana na
कनो तो मागी पावर से लाइन पीब्रो प्रजा खोई पीब नत्रबा अदा खोई सिद्धदना माना लाइ हाइरिबनी हाना हाइबदगी इवन कनो फाउदा अखोगे राम की मंदिर सारे मफम दु फाउगे एमपी काद्रिबनी चुमब्रा अदना मीना लाइ साबदि यारोय अदुगा कनोना संविधान की पीरिबा पावर अदु मपुंग फाना सिजनदब लीडर ना सुपर लीडर साबसि यारोय अदुगा सरकार की मपुंग फाबा फंक्शन तौबा ngamdragada अखोई सरकार ने प्रजा नमदबदुसु मतम घरदि ngamba yai kuiradi yaroy सिजु इंखलकनी मदन इंखलकनी अदुमाइ थमजगे थैंक यू सो मच ओदाना सु याम फजना हाबिरे कांग्रेस अखोइना एज अ आइसु मिचम मोइना हाबि तारेको अखोइना पामी बसिसु opposition party na kanano ruling party na kanano हाबसे अखोइ डिस्कस तौनिंग देबा खंनिंग दे बट अमत ओइना लागा हौजे हौजे मणिपुर दा ओइरिबा इरांग से मसिजे लोइसन बिबा अदुदुगा लांजेल लगा लैरिबा सिंसे मखोइबु मयुम मयुम दा हंजन बिबसे अखोइ खुदिंग मकना थमोइदगी थमोइ सेंगना पामजबा अपील दो अमखक ने बखोइ लेंगा तौजिक तौबा यारिसे मखोइबु हंजल हनबियो हाबिसे तो ओजाना हाबिखिबा ह्यूमैनिटी इज प्रोग्रेसिव ओइगदबनेना ह्यूमैनिटी इज प्रोग्रेसिव ओइगदबदा ओइरक्तबदा अखोइ मयामना कपिबसे करिगिनो फॉर एग्जांपल अखोइना already relief camp ta prefabricated house amda leiraga yang wana leizariba imung amda amuk ising chauksale ising chauksan badudagi mana leiriba mafam dugi nupi duna video thagalakpado kappe ba khoi se kari kino kapido sana machet ama thammaga poloi se yang wana sagatchabani sigi poloi se poloi do adu ising na lukhiba matamda ma ngoda phawribado akoi phaweba kari kari su laiba pot oiramoi ko paisa paiba lengang paiba senjau paiba mayam gi damakta di अखोई प्रजाना अखोइने एज अ लेमन अखोई वारिबा मयाम सिनो वारिबसे मचा 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 ओइना उरमगनेबा बट फेस तौरिबा महाकी थमुइदा करी फाउरमगनी हाबसे मदुदी अखोइने लोइना फील तौबा ngambase अखोइ रूलिंग पार्टी ना अदखि लेंगा पाइबिबसे मसे फील तौबा ngamdrabara मखोइसे मी ओइबगी थमुइ चेंद्रबरा हाबसे मसी मक अचौबा वहंग ओइरिनेबा अदुना एट द एंड अखोइना रूलिंग ओपोजिशन द लैबिगेरा रूलिंग पार्टी द लैबिगेरा अखोइना पामिसे लान लोइशन बियु अदुगा लांजेलगा लैरिबा मयाम से अखोइ अखोइ इचिलि नाउपमना मकपु मखोइ मखोइगी मयुमदा हंजनबा फंगन बियु हाइसे पिंकी लोइसलकबदा आइना त हाइनिंग बसे कोइ खन्नै याम सामे कांग्रेस की सेक्शन क्या दा कोइना हंगत खन्नरि वा केनोसिना रूलिंग पार्टी सिना खन्नसि यादबसे सिम सेमदोक्सि सिम सेमजिनसि आइनदगी करिदगी पुनम खादक थोइबा घटना से त लोइसनजि हाइबदा मोइना चेनबसे चेनबि कइनो दा ngसाइ आम हाइजगिबदो मपुंग फाबा प्रजाना सिनब शक्ति दो एक्सरसाइज तौरगा सिजनरगा लेबांगा पंगमदगी मचेन ओइना लेबदगी उनबक ओपोजिशन की कांगोसिगा उनरगा खन्नसेना मरंदे अखोइनादि सरकार ना प्रजा ना पीबा अपुनबा शक्ति दो सिनरगा लेबा की इशू से सॉल्व तौ जागनेबा मोइना यादेसिन मोइना मचेन ओइ लेबगी ओइगनेबा अदन हाक जगे पिंकी ना हाइबिरबो दमाइना प्रजा ना जगे हंगबसे हंजन क्लब की लेवल दा अदगी होटल दा सुमांग दा दुगा कनो दा कम्युनिटी हॉल दा हंगबा दरकार होइसे करिगिनो ओपोजिशन ना पुंझलगा खनरगा फोंग ना खनबा याद्रगसु संविधान पीरिबा अदगी असेंबली की रूल्स ना पीरिबा प्रोविजन दे मतुंगिना ताहंदना ओपोजिशन रूलिंग ना सेक्शन ना खनरगा लेबा कंसेप्ट याद्रे बना वाद्रिबसे करिगिनो जे हंजन हंग मथौता है करिगिनो मियामना चुंगसे हुगी डिस्कशन टाइम बु येंगबिरिबा मयाम पुमनमकना करिगिनो हाइबो वांगसे हमबा लेपिदबा अदुगा अखोगी लेंगा पाइबिरिबिनसु मयाम की अवाब से उबिरगा तानबा याबा कंसर्न मयाम का तानबिरगा अखोइना पामिबसे वारोइसिनपुर पदनी वारोइसिनपुर अखोगी हाने पुंसीदा नुंगाइना चाखोटपा मणिपुर अमगी ममी उरगा अखोइना लेरंबदो एक्जेक्टली अदुगी मफम दो यौनबगीदमक्ता अखोगी होटनाबिगदबसिंग होटनाबियो हाइबा तारे अदो ओजा थैंक यू सो मच ओजाना अमदे ओजाइबु चौबी थबक लेरगा इन बिटवीन लेफ्ट आउटरे बट ओजाइबु चौबीसु थैंक यू सो मच अदुगो ओजाना सु मतम चाना लेंबिरागा खुगी डिस्कशन से मपुंग फाहन बिबकीदमक्ता थैंक यू सो मच आइसको ना संदोक चबा डिस्कशन टाइम ngasi matang sois solution jarage kaina be thangni jari pina pirase